еврокад 1 дақиқа тарафи боло $200 тарафи боло да еврокад кушодем бародаро. Аллакай 56-55 рафтест хулоси гап. Камтар волатильность бланд шид. Насиб боша ами сделкаи мо маълум мекунад ки видеоурокҳои мо чӣ хел мегузара ва мардум ба прибил мешаванд ё ба минус. Вале видеоурокҳоро сар накардем бародаро. Ман хостам ами в общем и целом видеоурокҳои хидма а як сделкам кушода эълон кунам. Оз баъди ами сделкаи ман маълум мешавад ки видеоурокҳои мо оё ба мардум профитни мешавад ё ки не профитни. 27, 26, 25 то охир рад мекунем. پنج، چهار، سه، دو، یک. زلکه ما با موفقیت گذشت. $182 تازه ایام زلکه کار کردیم. $200 زلکه کردیم و تازه ایام زلکه ما دامون $182 چیستی. سلام علیکم مردم. بسیار بچه ما در پرسیدن که تکنیکی آنالیز ام استراتژی که خود کار میکنی سیستمی که خود استفاده برای هر روزه در افیراد و ما در سیگنال میتی همین ما در بوموس که ما هم سمستایت کار کردن یاد بگیریم. شما خودتون خواستین و ما گپ شما در زمین نموندم. کامپلکت 10 تا ویدیو که خدمه اویدی تریدینگ، اویدی تکنیکی آنالیز، اویدی پسیخولوژی همه را خدا خود مایده شما در میومزونم. خوش آمدین. یا بورگم میگم با ویدیوروکای نو در اینجا شما به حد چیزای نو با نو میومزین. نیا کنیم بچو. امی تریدینگ چیزی نیست که شما وقتی یا بور یک کورس خریدین آیا آدم تمام شما تریدر شدین. در اینجا باید کاج دیدین پاستایانا بوموزی. گفتی که در اینجا باید دانشجو باشی. برای که پاستایانی در دنیا رینک ایواز میشوه. هر یک سیتواسیون میشوه که رینک پول 360 گرادوس پریورنود میکنه. آن تا باید موافقی گفتی که پام ترند رینک آموختن بگیری. در اینجا نگاه کنیم ما چی می‌آموزیم. ما در اینجا همه را برادرها نوشتگیم که ما چی به شما درس میدم. یکم درس میخوام اویدی تریدینگ شوا. واپس می‌تونم هم تریدینگ چیه. بعد این درس ما نشاطی بینارنی اپسیون شوا. که چیزی که ما در تلگرام کانالم پیش بردیم و سیگنال دادیم و شما قطعی ما پول کار کردین. این بینارنی اپسیونه. این بینارنی اپسیون داشتیم ما از در پلتفرم بروکر پاکت آپشن کار کردیم. اینا میگن بینارنی اپسیون. شما مثلا فراموش نکنین. و بعداً آنالیز رینک کام ترگم میگذاریم. سوم درس، چهارم درس پسیخولوژی میشوه و چه تریدر خچاب در کدام حالت چه کنترل کنم. مثلا کاگ مینیمم فامو چیه؟ اینا میفهمونیم. و بعداً بعدی управление ریسک تا چه управлять کنیم برادر. این جای به حد واجنیه. امی تریدینگ یگان управленیش به ریسک نمیشوه. نه که ریسک کم کردن میشوه. و چی واجنیه. و بعدی ششم درس میشوه سازده ترگولی پلان میسازیم. ای چند دلار زلکه کنی نکنی. ایرا بعدا شما میفهمین 100%. و بعدی با تکنیکی آنالیز یک درس دروز میگذاریم. و بعدی مشود چه کار کنیده ولی پاپولی نکنیم. وقتی ویدیو رو کار گذاشتی بعدی مشود چه استفاده کنید طرز درستی دیم مشود تا با شما میفهمونیم نصیب باشه. و بعدا ساویتی شخصا ما خدم ایوجه نهم درس میشه که ساویتی که ما خدم در 6 سال 5 سال اوپت برای خدمت جمع کردم گرفتم. آنم ساویتی رو ما خدا خود برای شما میفهمونم. ما فکر میکنم این به حد واجنیه. برای که ما یه وقت یک ویدیو رو که تریلر تماشا میکردم 9 سال در اینک بود. 9 ساله امروز ما پریسیت کنیم در دسته اوراق علاقه خیلی گرفتم در دسته ساعت. شما پریسیت میکنین 9 ساله تجربه که او زده و چکیده عذاب کشیده اومدگی دمی روی تریدینگ و ما رو دسته 4 اوراق کمش موجود 50% موجود 20% نگی زتا 9 ساله را ما تیزی بعد گرفتم. انا خیلم 6 سال تجربه ما دارم. همین 6 سال تجربه ما سویتایی که خودم شخصا شما را دعوت میکنم و شما دام میتونم ان شاء الله. و بعدی دهم اوراق уже полный практика میشوه. چیزی که دایم 10 درس میآموزیم 9 درس میآموزیم همه را پرکتیکا میکنیم و شما دا میفهمونیم و یگان سوال هم داشته باشین پریامای میتونه که به پروم از دادن بگیرین. خلاص دیگه ویدیو روکایی که ما دای پاک دای کامپلکت خوش کردگیم ما چتا اووری نگفتم میتونم که شما خیلی ویدیو روکا در یگان جو نمیاوین عموما واپس هم خیلی ویدیو روکا را در یگان جو نمیاوین برای که مردم چیزی که در کتابچه میخونن اینترنت یگان سایت زکاس میگن کتابچه را میخونن و خیال میکنن که در رینک هم 100% کار میکنن. نه که رینک برادر لوگیکا میخواه. یک چیز سیکرت نیست که لوگیکا میخواه. وقتی که تر لوگیکا نداشته باشی در اینجا کار کردن نمیتونی.
фаҳмиден? вақте ки ту логика надошта бошӣ дар ин ҷа кор карда наметавонӣ. Технический анализ вообще целом 20% кора, 80% дига логикаи тае ки ту бояд истифодаш кунӣ. барои қама соф савои наметавонӣ ягон намуд искусствени интеллект бо тора. Ина як одам яки нав я намуд бот ҳастай мешавад через намуд кор кунем ай тани мо сигнал та. Не, намешава. Ягон намуд бот ранги одам анализ карда ва пул кор карда наметавона. барои ҳамин ягон намуд робот ҳам аз шоти худам давира намекунам ва ҳамчунин шуморо савет метавонам ки ай ҳама чизи ба қуввати шур одам дора, и шурнокиша, и ақлша. фаҳмиден? ҳамин логикаро дар трейдинг ман шумода худо хоҳад дарс гузашта нишон медиҳам. Логикаи шахсан хидмат ки чӣ хел логикаи шумо ба қувват шава. хулоси гап ман чиро гуфтам метавонам? Ман гуфтам метавонам ки касе ки видеороликои моро тамошо кунад, чизое ки ман мегзарам, и в общем 100 минут зиёдтар шояд шава. 100 минут представят мекунед? ман уверенам ки самостоятельно кор кардан ранги ман шахсан ёд мегира. Мисол мо дар пеш шумо $180 кор кардам аз делка ва одамое ки в любом случае риск дора. Ман мира никогда дар ягон ҷо фромӯш намекунам. Богум инозирам фромӯш накардам, гуфтам том в любом случае риск дора. Сад кунӣ накунӣ по-любому ринки дунё бериск намешава. хулас $180 дар пеши шумо кор кардам аввалда. вақте ки шумо видеороликои маро тамошо кунед, шумо 100% самостоятельно ранги ма кор кардана ёд мегиред. Чӣ чизе ки ма дорам, шумо ранги ма кор кардана ёд мегиред. ба шарте ки логикаи худтонро ба қувват кунед. ҳамаи видеороликҳо дар закрити канал мешава ва ман атрио ки шумо дар ҷа мондан мегирам, бидроед дар закрити канал видеороликҳоро тамошо кунед бародаро. ин чиз беҳад важне. вақте ки самостоятельно худ кор кардан ёд гирифтӣ, ту дига эҳтиёҷ ба ягонам трейдер надорӣ. сигнали ягонам трейдера рад намекунӣ. самостоятельно кай хости компютерчаста, телефончата, интернета пайваст мекунӣ, медрои сумта кор мекунӣ ва синема мекунӣ, меброи пай кору борд мешавӣ. худо нигабон бародаро, видеороликҳоро ман запис карданша сар мекунам ва дар закрити канал мепартом. дар оҷа 10 та видеоролик мешава ва якчанд китоб мешава ки вақте бекор бомадем барои қизиқии худтон метавонед китобҳоро бихонед ва дар оҷа ҳар рӯза сигналои ман мешава. бо такрор мекунам. 10 та видеоролик мешава, зиёда ай 10 та видеоролик мешава ки самостоятельно баъди видеороликҳоро тамошо кардан, кор кардана ёд мегирен. Дуюм китобҳое мешава ки бекор монда метавонед бидони тамошо кунед ва сеюм сигналои шахсан ман мешава ки ман ҳар рӯз сигнал метавонам, шумо метавонед қатори ман дар омада пул кор кунед. худо нигабон.